Kada počinjemo sa zdravim navikama u ishrani, prvo šta treba da izbacimo iz naše ishrane jeste aditiv, pojačivač ukusa, mononatrium glutaminat ili E621. Nalazi se u vegetama i sličnim začinima, konditorskim proizvodima, žvakama, čipsevima, smokiju, keksu, namazima, mesnim prerađevinama, a najviše u suhomesnatim proizvodima. Deluje na čulo ukusa, stvarajući zavisnost da jedemo što više namirnicu u koju je dodat, menja čulo ukusa tako da više ne osjetimo dovoljno ukus prirodne hrane, postaje nam bljutava, a posebno su osetljiva čula dece. Može da dovede do hronične upale sluznice creva, hormonskih disbalansa, dijabetesa tipa 2, gojaznosti, a ovo je jedan od najčešćih uzroka gojaznosti kod dece, migrena, alergija i drugih poremećaja. Zbog toga je bitno da čitamo deklaraciju i vidimo da li proizvod sadrži ovaj aditiv. Može da bude napisan kao MSG, monosodium glutaminat, mononatrium glutaminat, E621, ali nekad je i sakrivenom pod nekim od sledećih naziva. Aroma, protein soje, hidrolizirani protein soje, ekstrakt kvasca. Najbolje je da kada smo u prilici sami pravimo začin od sušenog bilja ili kupimo začine koje nemaju dodat ovaj aditiv, pravimo naše namaze, pravimo svoje grickalice. Tada smo najsigurniji da nećemo uneti. Za još ovakvih informacija zapratite moj profil u Letudo Wellness.